Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News. Vhorasaintsi vha ri hu na u phasa ha nṱhesa kha matshudeni vha yunivesithi vhane vha dzhenela milingo ya orala nga tshiswiṱulo, hu tshi vhambedzwa na avho vha dzhenelelaho milingo nga matsheloni ngei kha ḽa Italy. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Frontiers in Psychology yo rangwa phanḓa nga Phurofesa Vho Carmelo Mario Vicario, mulangi wa Social Cognitive Neuroscience Lab u bva Yunivesithi ya Messina. Phurofesa Vicario vha ri mawanwa avho a nga shumiswa kha u khwinisa ndingo dza mushumo. Vhathu vha miḽioni dza maḓana mavhili fu rathiraru vha kavhiwa nga malaria ṅwaha muṅwe na muṅwe. Zwi tshe zwo ralo, vhathu vha zwigidi zwa maḓana rathi vha xelelwa nga matshilo avho zwo vhangwa nga malaria, phesenthe dza 40 ndi vhana. Zwino vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya California San Diego, Yunivesithi ya Johns Hopkins, Yunivesithi ya California Berkeley na Yunivesithi ya Sao Paulo vho bveledza nḓila ntswa ya dzijini ine ya thivhela u phaḓalala ha vhulwadze ha malaria. Nḓila iyo yo itelwa u lwa na zwigwada zwa vhunyunyu uri zwi sa tsha fhirisela vhulwadze. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal ya Nature. Mukomishinari wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo, Lieutenant General Vho Thembeka Debe, vho khoḓa Sergeant Victor Thabelo Ndowu vha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Mphephu kha u phuletshedza kha mulandu wa bulayo we vha vha tshi khou ṱoḓulusa. Vho Sergeant Ndowu vho vha vha tshi khou ṱoḓisisa mulandu we wa itea nga madekwana ḽa sumbe ḽa ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wa 2017 musi mupondwa wa miṅwaha ya 24 a tshi ṱhavhiwa a lovha nga tshifhinga tsha musi a tshi khou bvisa ḓora kana u ḓihomolosa kha ḽiṅwe ḽa mavhengele ane a rengisa halwa muvhunduni wa Tshivhilidulu hune ha vha fhasi ha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Mphephu. Tshiwo tsho vhigwa mapholisani vhane vho fhedza vha khou swika na vha tshumelo ya shishi vhe vha ṱhaṱhuvha mupondwa vha wana no ḓi lovha nga ṅwambo wa mafuvhalo. Zwo ralo, mulandu wa fhedza u khou hweswa mahaḓani a Vho Ndowu uri vha u ṱoḓisise, he vha fhedza vha tshi khou phuletshedza vha fara muhumbulelwa ane a vha Dzialwa Makonde Victor nga ḽa 10 ḽa uno ṅwedzi. Dzialwa Makonde o ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya dzingu ya Sibasa fhasi ha tshiṱiriki tsha Vhembe he a gwevhiwa u dzula dzhele miṅwaha ya 18 kha mulandu uyo. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. U bva Belrand News, nṋe ndi Pferoshi zwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa ha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.